Kikinbayaypika imashpata kaykilla siempre San Juan da fiesta kunata shinan inti raymita y imata yangi kikinbayaypi inti raymi significata. Masigu taputiskamanta kay ñukanchik runa kawsaypi maymantan kay inti raymi niskata rurapashkanchik sarun watakunamantallata nachu chay kay raymitaka kay tarpushkakunata nachu ña pallankapaq sarakunata tukuy tarpushkakunata ña pallanchik kay killakunapi ashtawankarin kay junio killapi chaytami kutin alpa mamata yupaychankapaq ñukanchik kutin pacha mamata yupaychankapaq tukuy kay murukunata karashkamanta chay kushikuyta rurashpami kay inti raymitaka rurapanchik ñukanchik runa llaqtakunaka chaypaka kutin tukuylla runakuna hataririn nachu tushunkapak kay aswakunata ruran wasikunapi mikunakunata yanun sinashpa kutin armaykunatapas rurana kan armaytaka chawpi tutata armana kashka pukyupi o fakchapi waykupi nachu ñukanchik tukuy chikikuna richun nispa sinashpa kutin astawan coraje astawan ñukanchik fuerza tiyarichun niska chaymanta nachu aya umata uyashkankichik chay ayami energía ñukanchikpak nachu y aya uma nachu churakurin chayka chay energía principal hatun energía ñawpajun nispami chaytaka kutin sutichishka kan chayka chay ushashka nachu atajo tushunajun chaypimi kutin kay fuerza energía ñawpajun chaymantami kanchik wasikunapika uchashpa wawa uchillakunata ashtawankarin llulla wawakunataka pakana urman chay tukuy atajo fuerzaka waktan hipamanka wayran umanan ay lanzay wakinpika wañutapas waktan chay samay nishun chay fuerza entonces chaymi aya uma ñukanchik tusuykунapika chay energía ñawpajun y chay energía pumbashka chay energía ñukanchik hapishkami tuta paskachun punlla kachun chisin amsakunata nasintishpa tusunchilla chay o sea energía cargado porque si chay energía illan chayka killanay hapin chayka wasimanpas tikranchilla pero ñukanchik sarunllakunapika chashnami semana enteruta tusun karkanchik kunanpimi yanka shuk ratukutalla tushpa ña chakchurinchik tukurinchilla killañachinchik chaymi ñukanchikpa yachay ñukanchik runa kawsaypa yachay ñukanchikpa ciencia nishka entonces chay kay inti raymipika tushuykuna wasinmi muyushpa chay tushukunaka purin mikunata shina karan wasikunapi aswagutayma karan chayka mayarjak chayma wasimanpas ririnka chayka yanka muyuna jurinlla chay San Pedro casi chay vísperaskama ña chaypimi ña kutin armashpa ña kutin misaman rishpa shina ña San Pedrotaka ña tukuchinajunchik ña chay tushuykunataka chaymi ñukanchikpa kay inti raymika kushikuymi kan tarpushkakunamanta ñukanchik inti taytata yupaychanchik alpa mamata yupaychanchik y tukuylla ayllu pura kushilla tantarishpa munaylla yalina punllakuna kashkanachu kay inti raymi chaymi kapan masiykuna Shinallata alipunchata charipashunchi nipani licenciada Aida Marcilluta shinallata kaypi ñawpaman Panisillo llaqtamanta apan compañero Jorge Peruechtapash y tukuylla kaypi tukuylla kanchi uchilla hatun y hari warmikuna kapashkanchi kay inti raymi puncha chayashkamanta y ali punchata charishkati pashunchi.
ñawpamay apay ushapanchik alipi unalipipas llaki hapipipas tukuylla llaqtakuna tandanakushka kashpaka maki hawa apayta ushapanchik. El grupo de danza Cori Huayta, Caipanecillo y Shortamanda, Caipachalgunati, Charispa Naupanchi, La Banda, Taki Mashiguna, Tushi Mashiguna. ¡Viva las de Hawaii!
Mapulvo dijo.